Ibambe njalo DJ, ibambe njalo DJ, ibambe njalo DJ. Hawu bakithi eish. Hayi isitsha esihle asidleli bakithi. Hayi lafa ilizwe lethu silibhekile bakithi. Eish. Hayi. Phuma le ndaba shwe le ndaba bakithi. Hawu sokunjalo ke namhlanje ke bakithi sihlangana ngoMaElly bakithi LVC. Simbi zezhwane bakithi lo maviri yo. Hawu bakithi yaphela iband. Hayi yaphela iband bakithi. Kunzima bakithi. Kodwa ke bakithi asikhale nathi silethemba nje abakholwa bakithi uchilo la wathi sohlala eparadise kwelani ingoma bakithi silethemba lo lapha khona manje separadise base paradise bakithi lelo wayevele ekhuluma ngalo saphila bakithi MaElly bakithi singakhuluma into eziningi esingazaziyo bakithi uNkulunkulu mayivumile uvumile njalo kwathi wathi uzeza njengesela akulaselela kala la khuluma ukuthi ngiyabuya kusasa liyavumbuluka nje livuke litshonjile bakithi. So konke kunesikhathi sakho uNkulunkulu besiphila uMaElly bakithi usethethe thina ke njengenkankaba ezeplumtree bakithi silahlekelwe kakhulu especially indawo zo music endaweni zaku arts nxa sibanengi singena ku competition sisenzani music bakithi especially rumba ingoma zasesikhalangeni bakithi silahlekelwe kakhulu sitla imuli bakithi labangane bakithi wonke umuntu nje weZimbabwe bakithi sithi dudu ngoba asonto encane le bakithi yazi nxa zikhala so DJ yakuyisukumisa khumbuza urush hour bakithi uzube nami eparadise elisha rush hour bakithi mfana bele siphiyo lana manga mabe ubongwa esaphila umuntu bakithi mina uMaElly ngimbongile esaphila ngoba ilast show yakhe bekomqegula lapha ngihambile le insimbi zami oGeorge bakithi labo pro sambona cause uMaElly bakithi beqoqoda hayi katara sokatara encane into enhle yabukwa bakithi mina ukuthi bakithi izinto zesikhalangeni ngiyasupporta so nxa sivelelwa izinto ezinjalo ezibakithi kuyandabula ngaphakathi kuyandabula impela kuyandabula ngoba bese nanzelela ukuthi irumba isisiya kwenye level bakithi kwelinye izinga but ke kungasenani bakithi nokuletha uNkulunkulu siyakwamukela kunjalo akulapha esedela khona akulapha esiphungula khona bakithi uNkulunkulu mayesiphile umsebenzi onjengawona lo bakithi asibambisana sikusebenzeni ngokuthula kungabe lenkulumo eziningi esingazaziyo thina nazelela ukuthi abanye sikhuluma ngezindlela ezingayisizo but nxa sokufika usuku lokufa emuntwini bakithi akula muntu obulwayo kudakwa akula muntu obulwayo ukufa ikufa umuntu uthathwa uNkulunkulu emhlabeni kumele sikuzwisise bakithi nxa ukuthi uNkulunkulu bengavumanga bakithi ingozi lana bekumele bephume eziningi ingozi ezedlulana lana libonileyo ukuthi imoto bengakhanyi lokuthi imota njani kumbe bimi njani kodwa uthola umuntu ephumile ngelanxeba so bakithi ngizama ukuthi ngezindlela uMaElly kabulawa ngayingozi bakithi uNkulunkulu besevumile ukuthi isikhathi sakhe loba nje kungazwisiseki kodwa bakithi asivumeni ukuthi ijaha lakithi lihambile bakithi and lapha likhona lengaphi lise paradise sukumsa DJ selisha ube nami paradise shawa Prema Baba DJ right sithi kona kwabalimele bakithi abasele abaphilayo hayi inkosi belapha inkosi kayingenele bakithi singabhubhi isichaba sonke bakithi kusale nje khona lokho okuncane kusimbi zezhwane bakithi hlezi bengathi sebepholile bakithi bebuye lokunye ukuphilayo bakithi hayi bakithi Prema lapho khona mfowethu sithi phola bakithi hayi inkosi mayingenele impela ingenele empilweni engiyakho lingahambi lonke bakithi inkosi kayibeka isandla bakithi ngoba asikho happy at all at least nxa kusele bona ababili bakithi sibayahamba ngabonke sizosala lapha esikhalela khona bakithi sincedisana emculweni bakithi sipromotana sisupportana bakithi Prema yazi inhlungu okizomfowethu zibuhlungu kakhulu
sikuthumeza amazwi lawo enduduzo bakithi ngoba kunzima akukho lula ukuchiwa ngumuntu obephilisana lishare ama views lincesebenza every day like MaElly. Nxa ngiqathanisa ngendlela olahlekelwa kakhulu mfana umuntu olahlekelwa ngumfazi kumbe ngumama kumbe ngubaba because uspenda ngathi 90 point something percent ulo MaElly Elvis. Hayi bakithi asimuze ubrema base rush hour. Bakithi ukujabula lokukholisa okungaka bakithi akuphume enhlizweni yami but izinto abasishiyele zona bakithi ezililifa leZimbabwe ngaso ziphele. Ngilethemba lokuthi iRadio Zimbabwe layo ingoma ezinjengalezi bakithi kumele zihlale zikhala nje zabontu kuSmalax ngama legends. Ngabe bafana abancane besikhalela kunenge inkimo kulabo bafana but uNkulunkulu uye wasihleka bakithi asivumeni asambe DJ. Hey!